Kansara w'umuruka gw'amashonga omuri Kyamuhungu mu district ya Bushenyi Suranuwe agizire ngo ishomerere ry'amashonga Madrasat Primary School obwa hateri ryo mu mberambi kandi nirgende kurukwataraho nukwe kusima abo bona abahire yo muganda edini zona zatera ndaza tukagira twine umuzinyani tuzafata bahagire twine kwatanisa nunjaka twesazire mu kwita abanyacyamunga abanyabushenyi kuja nkura bokombeke kanisa tujombe kura bokombeke omuzigiti tugombe kura bokombeke kereziya tujombe kura bokombeke kanisa y'abacwanga tujombeke neza aba Mungu nezindi ubwegese nekinto kitusemeye kutekamo amani na munonga nk'abasiramu ahabo kuba imwe mutakareba ngo turyaha amashonga aha muzigiti gw'abasiramu na nisomero ryanyu kurukwingana irisomera abantu abiri kubasa kureto mu misho umutima kabetegereje icyo kitwine gukora no kubasapotinga tushomesa mwana wo mwishiki tushomesa mwana wo mwojo tutakashojora mu kutirateka mani omubwegese twayegese mwana wo mwojo no mwana wo mwishiki mashongeji Kyamuhungu no kutwariza hamwe Bushenyi district ihanga ryona we shall never remain the same. Chairman wa management habwa ishomero Badru Tamare agizire ngo ishomereri niryo ryonke ryo mucanga echa Kyamuhunga erya hamusinge gw'edini y'obusiramu kandi atirigira ha standard akatwina abana basomera Qur'an abagikize cweka abakubasa kujangu basome Qur'an kandi n'ebyinsi bakabisoma twajyanga buri muzire wena aruko twarwira mizere ryo muzigiti arite ku 22 za burwa katanu bagezaho bazeta n'ubuzenzija kubikubi twajyanga ndanda kito barya kachiko kaka PTA na management wa security mitware 2 za burkwezi bwenu na leta siminti eshao 30 member wa parliament Anet Katusime Mugisha abahiro muganda gwa siminti eshao 30 kandi ashabira bazire okureba ngo bayombeka mango abana bareka kushomera hansi y'emiti sente zo kurengo muri miliyoni 12 nizo zirundinwe oboroho ahabwe hurro eyo kunduza ishomereri wagamba kisora gasha kwa Abraham Muganza habwa gacencuire